music. Tada. Urbiztondo Market ahora. Baka na boleh. Lamilo. Bon. Umbo. Ilan po? Pichay bagyo ya ba? Opo. Ito din po yun. Pagod ba? Ito na lang. Maputin ba isda na eh? Sweet corn may walo. Pangnilaga. Maputi kasi papa sarado eh. Nakikilo ko nun. Kung pala dyan na pinipasa. Ay, di ba na yun? Ah, sige. Angkin. Patatas. Ano yun, te? Talaga? Ay, labat. Asan lang, te? Ay, Mapigin nyo, may magusto ko. talag. 20 dito. Pwede. Wala kayong barya lang po. Mapu na. 45. Malaking plastic. Gusto mo? Salamat. Salamat. 70 to 1. Sige. Eh? Ano pala may ubakan? Wala na po. Ayan lang po. Kaya hindi wala dyan umakan hindi. 60? Wala na. Ayan na lang po. Ano? Ang bulok. 50. Isang kilo po. Baka nyo, kaya ano siya? Ayan lang kayo ba rin ang pre? Thank you po. 50 dito. Lang po. Okay. So, dito tayo sa kayo. And then, Bigyo pa tayo. So, ayan. Ayan. 180. Tara, 180.
180. Yes. Because you speak very soft. I don't hear it. Bingo. Uy. Try kalamay nyo. Why you don't use normal shampoo? Why you use this always? Because mura. Mura? Only is 7 pesos only. Your shampoo, what kind of shampoo? Big bottle. In Big Spanish, cheaper the bigger. How much that? Normal shampoo, 2 euros, 1 euro. But the one I buy, 15. Malaki. I buy one organic Oh. shampoo. Kalamay nyo si Dara. Ibay kalamay o Kalam? linis. Kalamay. Calamine. Like for rashes. With diaper, we rashes already for we wait. De veras? Dental clinic. Is this your family? No? Okay. Oh, hihi. Hihi ako. Huh? Hihi. Really? Hihi. Sa bahay. Wait. In Cham. We already malapit na. Cham, I can wait. I wait sa bahay. Or we go into to Cham's first. Cham muna for Cham Yes? first. Okay. I wanna see Cham. Because Jonathan is we going to close to bring to Manila. Oh. Is Tito Jonathan sa... Manila. Ah, okay. You can bring clothes in Manila. Okay. Why they don't live in Manila together? Me? Family. Pera. 90. Bisita yun. Dadala lang yung Pwede nyo ra? Spain, Barcelona. Thank you. Yes. Oh, a sticker. Hey. Dan yung sticker, kan sticker also. Say hi. Hi! Bye. Thank you. Why they don't live together sa Manila? Me? Family si Tito Jonathan. Ang boss niya, ano? Ah. Ah. Bumili ako ng tinapa ni Ate Cora, pasalubong.
Our plants are dying. Which one is dying? Inside plant. Ah, the plants. Like Is rice? rice. Yeah. Rice is dying. Oh my god. Oh. So long. No many water. Carmela. I'm feet sick. Dios. Ganda ka na. Wag lang sa akin. Masarap. Ilang kilo? 300. Palaso. Palagarin na. Palagarin natin. Kumain ka namin daw po ni Lolo. Sige, sabihin ko lang ang dalawang kuya. Murang paisan tayo. Murang paisa. Uli kayo natin. Yan po. Murang paisa. Kaya may wala yung tension? Hindi, may gawin kasi yung napapabilis ko sabi na. Yan na lang sir, may utak yan. Kaya may food to? Kaya may food? Bunog yan, bunog. Hindi sa'yo ano kung tuloy eh. Panginoon ko. Eh, saling ko yan. Anong gusto niya yung may utak? Yan ang may utak. Kahit ito, kahit tignan niyo yan. May utak. Lagarin na namin yan. Bayaran na lang yung lagarin sa'yo. Dahil sila natin. Sige na. Sa atin na yung ano, anin? Anin na ito. Ito na yung baboy. Panginoon. Sabi ko, may uli. Parang ito dyan. Ribs ka ba yun? Hindi ka may uli siya gabi ulit. Sige, kilo mo. Sabi kilo na ba kano? Sarap to. Oh. Ayos ka ba yun? Oh. Pero may lagari lang ko mo. Boy, isa pa. Ay, may uli po dyan po dyan, di ba? May dyan ito ay. Kasi kami dyan. Basta yung pagbilang mo. Sa bibilang mo. Siyempre.
Tapi gawin mo tayo bagay. Buwan din. Buwan din. Ikutan ba niyan? Gulay? Nicole. Ikol na? May? Good. Talaga. Kaya kabalot mo na. Kabalot mo na. Kaya kabalot. Iya, yung kilo. Nanti sa pila ba? Iya, kilo naman. Oh. Ano yun? Hindi naman. May sarap. Plastic mo. Big O. Pag ginaw, mamaya. Uy. Ano ba yung gusto mo? Ay, pinyayo ay, pero ay manibalang ko gabay da. Ay, ano mo? Boss, di pala nakasama yung man, yung ipos. Ay, may sa kilo ng ipos. Mga na-ito punta. Magkano yung ano? 42. Berapa sen? Miriam, do you like avocado? Opo.
Takita ko na bayaran butan. Sino yun? Ay, tumabayagan mo siya Typhoon Mangatarem. Di taon. May, ito na yung pamuli talaga, May. Kanina, parang matulog kami. Parang may bang maglutok ka. Sarap tayo. Sarap tayo. No season. No season. Maybe Manila, marami. Oh. Okay, yun. There you go. Napalit yung magaling dyan. Diyan lang. Pamili po. Anak daw Anak. kita. Kano po, Isen? Alis na kayo kasi hindi nyo na mahintay yung birthday ko eh. Birthday ko sa katapusan. Gagawa ko ng kakanin. Buti sana kung hindi tayo pumunta ng One 100. 50. 50.
tanda naman siya. Aga na karoon niya. Ay. Padal ka mo. Sige dyan, sabi dyan. Sige. Sige dyan. Pangalan, papasali yan. Eh? Pangalan. Oo. Dari ako, talagang kurangin. Ang gagawin eh. Sir. Wala gamang eh. Ini mana? Yang ada na dagamang? Panang na eh. 70 po? 70? 90. Wala na. Wala eh. You want a sticker? I have sticker. You're so beautiful. Thank you. Spain. From Barcelona. Oh, I give you. You share. Okay. Thank you. You like pinya? Opo. Opo daw, opo. Pabakamulan niya, ate balugay. Di mawa. Si Brian lang yun ito. Parang, Nyer. Anong gupit tama to ah. Sige yun. ito na. Tama to, yan, kabasa ka. Oo. Sige na. Sila mo, ayahan, sakin. Ano yun, yung ko, ang nalutong mo, matang yun. Bisa ka lang. Yan yun, ano yun pa? Tumulan mo yun. Yeah, ito matatang. Yeah. Ah. Saan? Hello. Magkano? 40. 40. Antoy. City. Pagkasya yan. Bueno, sí. Apa city ate? Ano dito?
sweet eh. Para sa kare-kare. Magkano? 10 pesos. 10 pesos. There. Hi. Let's look for Carmela and Tito Brian. Yes. Why? The kid. ¿Qué te pasa? Se te nota choque otra vez. Carmela, bumili ka ng gatas? Oo. Baka yung binili mo, yung maliit. Matakaw yung ano po. Para sa bahay. Ayaw, okay. Ayun nito ka. Babaga ng jeep ko no, nalisa na yung lunis. Oh, no, may sakay na ba? Pero may sakay, isang product. Oh. Oh. Pero yung lulog ka sa bala. Magkano? 35 each. Ay, wala yung tipin bra eh. Tipin tip. 70? Thank you, Tito. Oh, maybe later I fix it. Mango, very much. Sa Manila, we eat mangosteen. No season anymore, right? Yeah. That's why it's hard to find here in the province. For me, it's okay. We may eat other things. Carmela bought durian. Durian? Yeah. I love durian. You know durian? Yes. It's similar to Lanka, right? Yeah. Dito tayo, balik ko rin tricycle ay. Di ba yun? Di ba? Yeah. Kaya nag-guard, di ba? Qué caras la leche. Aquí otra vez. Esa es una vez que vamos. No, Esta tercera. Don't you prefer family bucket? Bakit na lang? 6 pieces? ¿Tú quieres, Miriam? Palabok spaghetti. Or this one? You want this? 194. ¿Gusto mong kanin? Always try Filipino. No te pregunto por qué no. No. Rice? You I eat rice every day. Sentarnos arriba o... Because of the tattoo, it's to breathe. Ah, dapat you put amigas. Wet medias. Wow, look the tattoo. It's white. Sure. Two. Carmela and you? 2,000. I think 2,000 each. Each? Yes. Two, I remember. Mahal.
Bern, lugas lasa nande. What is that in For Spain, it's very cheap. How much in Spain? At least 60 euro. How much that? 60 euro. Euro times 60. It's 60, 62. It would be like 8,000 pesos maybe. Puede. Puede con... I love this one. The one is my favorite buko juice. In Spain, how much does the buko juice? Mahal masyado. Ah. 10 euro? 6, 5 or 7. Like this. The brown, 2 or 3 each. 3 euro. Maybe 2, yes, 2 or 3 euro each. And 150. hindi masarap. 160. In pesos, No. Kabaya ko, hindi daw masarap. No. like 400 pesos maybe each. 400 pesos? How much this one in euro? 6 6 euro. or more. Maybe. Eh, hindi masarap sa Spain. Matagal na kasi. Yeah, because it comes from far away. Like this one is very sweet pa kasi dito lang. Sa Batangas maraming yun. You already every day drink Tatay has it ready for me. I'm gonna miss you all, ah. I'm gonna miss you. Is it very hot, dry season? Oh, hot. No? Yes? Mainit. Init. Pero pag ano, siyempre, Are you gonna be sad? of course, Yes? Jam, what did you say? You can live. You crying? What? You crying? Jam? Who? Carmela? No, it's Jam. Yes. Jam and Bella. We cried, yes. Because we feel like sisters. You came back in 2 years, or maybe 4 years. I don't know. Carmela, she said it's 2 years. Yeah, now she says 4 years. But I cannot wait too much. Stop so long. Yes. And if the vlogs goes good, I have to come every year.